yosaba nje mhlaka 1 abantu bangafiki mhlaka 3 umhlanga kaJanuwari ungena kanye mhlaka 1 kuphela. Amen. Manje khona bezomhlaka 7 bethamtekele ungena nje ngo7 ngokaJulayi ungena ka7. Owajanuwari nje munye 1 kwamtekela ke kodwa ngoba vele wena uyobusenkingeni uyobusebhishi. Kodwa wena ngibakweni khona ibhish khona sebeyile nje class 16 ayisekho imali lebonus ayisekho mama uvibele imali lebonus hayi besebhish ngoJanuwari akasenayo imali yokuthenga ibhishu ayiphephetayo yomhlangano zozobe shawuvela ngebhuku basenza insizwa ima athayi manje thenga iphethe imali yaphela khona insizwa yangapha eMelmore yathuka nomlungwane sicela ukuthi ayihlawule ngo10 ngoba ibhulukile yasithuka yasitshela ukuthi umlungwane ongasithuki ilungile lethu imali yawukhipha 10 kodwa nabafika kwaMarch April ngoMay yafika ekibisela isihamba kancane yafathi ngifuna ngithola anothini mfowethu yathi hayi manje ngithuna kuwena hawu uthukane ungaba mina izisho isibongo sakhe uphindile igesikhathi phezulu ngiyawazi mina hayangazi nesikhathi uhlawulisa phezulu etanga o10 bamabhluwe dathu hawu besibuyiqonda ngakhumbula kodwa ngangifake lonto engqondweni hayi thona bamfundisa umlungwane manje ke ezulwini ngiyengilele kwaphuma ubaba ezulwini kweza kimi kwazothi kimi umsebenzi engisebenza uzoqeda umfazi enginalo ngomxosha into ngoba wenze uthi ngoba uthi ubaba ngabaphoqa ngabakhipha ezulwini lapho manje mina ngenze into uthi xa ngenze kuwe la ilunga lapho ngeke ngikwazi ukushila asinde umlungwane wafika umlungwane ngela ngafika ngapha lo naye insizwa athi ilunga nakwazi ukusiza asekubaba sahamba sizamusiza njalo wena uje ubhesiphendula amaqanda ekhaya u100% bayithi oros ibhesu ungenalo utalipini masifika babunyazi uthi babunyazi kuthiwani sibaba sicela ikhulumele ayikhokhe babe ngahlawuliswa etabeni ngabethuka abefundisi umndeni wakithi suthe uyawuqeda umsebenzi umfazi uzoxosha wenakho uzohlangana konke kuphela inyanga ngana nabakhipha ezulwini ngadelele endaweni engafanele ngidelele kuyo lokuthi kunyaza wawuhlawule emalini wendlela esizwa ngangihlawula 10 abefundwa bathuke 10 uthi ke uthi hayi lawo ngabethuka usazobathuka yikho le mpesa 10 abefundwa angibaba kwenzela umusa uthi ke lo muntu uyeyoba uthi kuphelele ibhesu malini sibaba ibhesu lu450 uthi hawu khipha amabhesu amabili ko450 ukuze uthethelele ngona makhono khipha amabhesu amabili ukuze uthetheleleke usonyaza phezulu kwathi umntwana uyabona kuzenzile akakhalele sibuwe